Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatillahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina Amra bi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Umar bin bin Yahya Atallahu amra fi siyahafiyah khususan jami' masyayikh biridhahi ta'ala wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariyah bariyah khususan abana wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikhina wal man ista'ana bisabih wa nakhusu khususan sayyidina kitab an-nasu'id dunia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa 'adalina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta mangka tatkala maca sira Al-Qur'an fatadabbar mangangana sira wa tafaham lan mahama sira wa tafakkar lan mikir-mikir sira wa tawaqqaf lan mandeka sira inda kulli ayatin nalikane saben ayat ya kunu kang ana fi dalam ayat apa amrun perintah min awamirillah au nahyun utawa larangan min nahyi sange larangan Gusti Allah awatun utawa janji awatun utawa pengancam summa dermangan nuliangan sira fa in wajadta mangalaman nemu sira nasaka awak sira memtasilan engkang miturut lidzalika marang menggunakan perintah lidzalikal ma'mur marang menggunakan perintah musnadiman engkang ngedai lidzalikan nahyi marang mengkono larangan wa musaddiqan lan menerakan mungkinan kang yakinaken bidzalikal wa'di lawan mengkono janji wal wa'id lan pengacam fahmadillah fahmad mangga muji sira Allah ing Gusti Allah. Faiza qara'ta fatadabbar wa tafaham wa tafakkar wa tawaqqaf inda kulli ayatin. Maka ketika awak dhewe membaca Quran ya macane aja sekedar lambene tok, tapi ya diangen-angen, difahami isine, dipikir apa yang ada pada Quran maksudnya wa tawaqqaf dan berhentilah pada setiap ayatnya untuk kalian bisa memahami, berangan-angan, berpikir. Yakunu fiha amrun min awamirillah au nahyun min nahyi. Yang mana pada setiap ayat tersebut itu terdapat perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah, janji Gusti Allah, ancaman Gusti Allah. Sumandur. Maka kemudian ketika sedang membaca Quran ya diangen-angen aja gugup diwaca alan-alan setiap ayat mendek diresapi difahami diangen-angen fa in wajadta nafsaka muntasilan dzalikal ma'mur maka ketika nantinya kalian awak dhewe menemukan pada diri sendiri maksudnya somben nek awak dhewe pada suatu saat akan menemukan akan apa sebenarnya apa-apa yang kita temui di dalam Al-Quran. Orang-orang kayak perintah sholat wajib. Itu suatu saat maka itu akan bertemu dengan kita. Orang-orang
dhewe nglakoni salat iku wis merasa wajib. Terus mujtaniban lidzalikan nahyi. Terus ana larangan ngombe khamar. Dadine suatu saat nek awak dhewe ketemu karo minuman khamar, awak dhewe ya wis erah nek hukume iku haram. Dadi ora sida ngombe. Wa musaddiqan mungkinan bidzalikal wa'di wal ma'id. Terus membenarkan atau meyakini dengan janji Gusti Allah, ancaman Gusti Allah. Jadi awak dhewe ora iso sak penake dhewe. Maka ketika awak dhewe telah menemui hal-hal seperti itu, maka fahmadillah, maka mujiya marang Gusti Allah, bersyukur marang Gusti Allah. Merga dengan awak dhewe membaca Quran, difahami alan-alan, mikir diangen-angen, itu menjadikan awak dhewe iku faham hukum-hukum syariat, faham apa itu isi Quran. Wa alam lan ngerti sira anna zalika istuna mengkono imtithalul ma'mur ila akhir hasala iku hasil apa dalil langkah kedua sira bitaufiq lawan pitulung Gusti Allah wa ma'rifatilan ma'rifati Gusti Allah wa zilan nambah sira fil jidi dalam nama-namane wa tasmirilan cancun taliwondo. Ketahuilah bahasanya ketika awak dhewe telah menemui hal seperti itu, samana awak dhewe wis angger maca Quran selalu alan-alan, selalu dipahami angen-angen, suatu saat awak dhewe erah hukum-hukume syariat, apa yang dilarang dalam syariat dan apa yang diperintahkan dalam syariat. Maka ketika itu telah terjadi, samana awak dhewe wis ngerti hukum-hukume syariat dan menjalankan apa yang ada dalam isi Quran, maka kalian telah mempunyai hasil. Maka yang muji Gusti Allah, alhamdulillah muji marang Gusti Allah. Mereka dengan taufik Gusti Allah, dengan ma'rifat Gusti Allah, awak dhewe iso ngerti apa itu isi Quran. Wazid fil jiddi wa tasmir, dan kudu luwih semangat, luwih bersungguh-sungguh. Wah taris lan reksa sira menet tasawuli sange gampang wetak sirilan pepeka. Wa in wajadalan nemu sira nafaka ing awak dhewe sira ghairu muntasidin engkang ora miturat lidzalikal ma'mur marang mengkono perintah wa ghairu mustanibin lan orang ngedeli dzalikan nahi marang mengkono larangan wa ghairu qawil yaqin lan orang kuat yakin bil wa'di lawan janji wal wa'id lan pengancam. Wastaghfir rabbaka lan mangka nyonya pura sira rabbaka ing pengen sira wa tumlan tobat sira ilahi marang Gusti Allah mintang sirika saking sembrono sira. Ya, tadi dijelaskan ketika awak dhewe telah mendapatkan, telah memahami, telah menjalankan apa-apa yang ada di dalam isi Quran. Ya, kudune bersyukur, merga iku sebab taufik Gusti Allah. Iku bisa berhasil sebab taufik Gusti Allah, pertolongan Gusti Allah, ma'rifat Gusti Allah. Maka ketika awak dhewe gampang cara mana menyepelekan ketika baca Quran ya ora tenanan, maka seumben awak dhewe menemukan cara mana wis sauwan-uwan, wis bertahun-tahun kok bahkan sampai tua ora paham isi Quran, orang mengikuti ajaran Quran, orang ngedoi, orang menjauhi apa yang dilarang Quran, keyakinannya orang kuat kelawan janji Gusti Allah, kelawan ancaman Gusti Allah. Maka istighfar nyuwun ngapura marang Gusti Allah, taubat marang Gusti Allah. Merga awak dhewe iku sembrono disepelekan, digawe gampang.
Aja sampai awake dhewe ngoten niku. Maka nek maca Quran yo iku mau fatadabbar wa tafaham wa tafakkar wa tawaqqaf. Diangen-angen, difahami tiap ayat mendek difahami dipikir apa yang dijelaskan dalam Quran. Wa'zam alam tithali amri wa ijtinabi nahyi wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.